салом духтаро, ҳама каса хуш омадед ба саҳифаи ман. боз навор аз берун. ҳозир омадам ки кӯдаконро аз байни дарс ҷавоб гирам. инҷо хондашон сахт аст. имзои завуҷ, имзои директор, бе имзои онҳо аз мактаб намебурам. хоб ҳозир кӯдаконро гирифтам, омадам тарафи фабрикаи ширин, ҷое ки аз пиндодо ҳамон хитой борҳо мебиёд. ва пеш аз баромаданам як зане занг задан, гуфтан ман мебиём. гуфтам ки не, ҳоло набиёед, ман нестам, ҷои корба баромадам, нестам. маҷбур кардан, не, илтимос як бор духтарчаи маро бинед, илтимос як бор бинед. хоб шиштам боз интизор шудам ва иҳоро омаданд. модар духтарашро варас, яъне чунон ғамгин, чунон зиқ. манам ҳайрон шудам, гуфтам чӣ шуда бошад ин духтарак? ва пурсидам, фаҳмидам ки ҳамон растяшкае ки дар ҳамаи мо бонувон дида мешавад. ва манам ҳайрон мондам ки барои ин қадар чизи кӯчаке ин қадар ино зиқ шуданд. албатта фаҳмондам, гуфтам ки чиро истифода баранд. хоб асос ин бисёртар дар духтарон ба синни ба балғат расидан мешавад. аз ҳисоби гормонҳои эстроген, прогестерон ва дигар сабабҳо пайдо мешавад. хоб ва тасмим гирифтам ки имрӯз дар бораи ҳамон растяшка ки ҳам дар духтароне ки ҳоло 12-13 сола ҳастанд пайдо мешавад ва дар занон бисёртар дар давраи ҳомилагӣ пайдо мешавад. имрӯз хоб кӯшиш мекунам ки дар ҳамин бора, дар давоми ҳамин навор як навори кӯтоҳ ки ба шумо фаҳмонда диҳам духтаро. ҳатман то охири навор бо мо бошед. ҳозир мо чизҳоямонро мегирем, меравем, боз ман мефаҳмонам ин чизаро ба шумо ва аз шумо низ хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед, лайк монед ва комментарияи худро, саволҳои худро нависед. ва бисёр бонувон аз ман мепурсанд чихел номротонро ёбем, чихел бо шумо суҳбат кунем. ман силкаи инстаграми худамро дар таги ҳар як видео закрипит карда мемонам. инстаграм даромада дар ҳамон ҷо ё дар ҳамон ҷо ё номрои телефони ман дар ҳамон ҷо ҳаст. метавонед ки ба ман ба тамос бароед. фабрикаи ширин борои пиндодовскишона гирифтем. аз якта мекушаем хонабо, мебинем ки чӣ заказ кардем. ёд гирифтем ай пиндодо бо заказ куние. инҷа ҷои торт, бӯи пухтупазу, бӯи печени сӯхтагӣ ва хеле чизо мебурад. фақат инҷа ба якта борошона мекушаем, мебинем ки чӣ заказ кардем. хоб ин чи Набор для очистки лица. аввал ин худам бомадам. духтарам мехел барои чистка лица набор заказ кардам. зур дар инҷо қимат чӣ вазбин. вазбин вақт бошад, значит ин оригинал. хоб инаш чи? Ин чи? Это не видео, если чё. Еще тут разговариваю для этого. Ин чи? На пальчик. И барои чӣ рафарӣ? Телефон. барои телефон? ин чи мебинам ман. значит я набор буромад, ин чизои ман ҳамаш як набор буд, як коробка бар. хоб инашини. хоб бо чиз аст. остана кушум вайронаша кушум. ин барои чи? Это мои наклейки. Двух синер. Я ногтей барои маникюр кардам. хушрӯ. интихобам хушрӯ. инаш чи? Это, по-моему, тетрадь. Тетрадька? Это вот такая тетрадь. Прямо все идет. Собирать. Да, это собирают, это как бы бесконечно. Можно чипсы или наклей. Барои нухун. ин чанд сум буд? аз нархи корвон ва милан ки ҷои ҳамхелин чизо мефурӯшанд, косметические чизо. фикрам онҷа арзонтар. инаш чи? бо наклейка барои нухун. барои духтаракои нашмак. егунаша. А нет. ин чи? Это тоже для ногтей. ина барои нухуна. бантикшона. Потом покажем, как она выглядит. корейский куб, лапушан майда чай сурха. Ин чи?
این باید فرما باشد. کنیم میبینیم که خیلی رنگی بعضی وقت از فابریک فرما زکست میکنیم رزمیرش ندرست میمون سفرر نمیکردم و نه فرماهاش نه ویش обуваш افزایش کنیم. اینا میبینیم که از رزمیرش از پیلدو زکست کردن چقدر است شکلی نمیشه. размери либос 100%. Ягон хатагиш тагине. Хушрем. Чоқ. Акнун маълумот метиҳам духтаро дар бораи растяшки. Кашиш хӯрдани пӯст. Кашиш хӯрдани пӯст асосан вақте ки мо вазни зиёд мегирем ва яку як бора вазнамонро кам мекунем. Дар ҳамон ҳолат кашиш хӯрдани пӯст пайдо мешавад, яъне растяшки пайдо мешавад. البته این چیز در مردها هم دیده می شود وقتی که آنها یگان کاری وزن میکنن یا که یک بار وزن میگیرن و مشق میکنن. در وقتی مشق هم پوستی انسان دریدنش ممکن است، یعنی کشش خوردنش هم ممکن است. و موافق سن و سال وقتی که ارگانیسم پیر می شود الکی استحصال کلاگن و الاستین هم سست می شود. خب برای باز هم پیدا کردن همون کلاگن و الاستین یک چند پروسیدوره های هست که این چیز رو پیشگیری میکند. وقتی که دخترها شما این چیز رو در پوست خود مشاهده کرده تماما زیغ نشوید. این یگان دردی سخته نیست و سری وقت میتوانید که پیشگیری کنید. در همون وقتی نورستی یعنی پدرسکوی وزرست در دخترها بسیار میشود شما میتوانید که از هر گونه کرم های با گیالورون و کسلتا داشته استفاده برید، یعنی اولاژنیایشی کرم ها. باز میتوانید که از کرم هایی که در ترکیبش مومیا هست از آن هم استفاده برید. این برای دخترک ها هست که نو پیدا شده است در آنها با همون مایه های کرم محلول ها پیشگیری کردن میشود. و اگر که بعدی تولد باشد و زیاد باشد در ارگانیسم الکی این رو با لازرنای شیلفوفکا فرکسیون میزوتراپی یعنی میکرو نیدلینگ میگویند و هر گونه پیلینگ ها طبابت کردن میشود دخترها. اگر خواهید که در پوست شما کلاگن و الاستین زیاد شود حتما این پروسیدورها رو گیرید.